mana kalai chuno tuipam kalsan ngam khoi lo I chwa san pwa I boy lo nan he product ML automatic water pump controller hi lo mang ve reng reng te amang to ten zong changtlak anti awangin kan la pek chwa bel zele mizo pa technology manga siam chwa ni in aman po cheng sang khan zanga man chaw ani tuipam khol lian le dia po aman ko fek the ani Southeastern Emporium Millennium Center bul shajiang du tan automatic water pump controller model ML05 fit dan ilo enang automatic water pump controller man dan fit dan hei hi power plug a vo tur ania ti chuan he lampanga wire pahnih ron chuak boka hi kan water pump man lai hruin en khan som mai tur ani chuanin helai hianin sensor antenna oma khumi chunga a sensor pahnih ron lor khu tuina han thlen huna in off mai tur ani wangin he antenna hi kan duang chena sanga tui khat tura kan duang chena sanga khai fual mai tur ani azom na hi a in nei lovin na thang ve ve tuama zom thin tur ani ti chuan helaya tar lang khuan antenna wire hianin hria hianin 0.75 mm le 1 mm man thei ram ni sela tin were ta na kan man thin ho hi a him bi ka ni sa le ro ado ko point cheve mai lova a ram khi om ve lo bok ani ti chuan he automatic water pump controller hi tunami hi ML05 a model ania ti chuan 6 watt ania ma current man nap zong hi mai ro chu 10 ampere ania chu chuanin watt sang khan le zanga tanga zare tin kar thleng adol ani water pump lian po adol tura ngai ania kan water pump a khan watt zat an je ve ka wagin kan chut thiam mai om me ti chuan helai he indicator pahni on le off oma on khu water pump nun lai e nganga off khu water pump in off to nu tui kha huna aron eng ve thung do na ti chuan a in en chok do na ni helai anung lampang chip ami hi a khai na vuana tur ania screw pakhatan kil be mai in noi lampang zonga po thla khanin a in kil lock thei mai bok ani he controller automatic water pump controller hi helai indicator hi lo eng lo ve ve ni chuanin heti lai fuse 5 ampere ania hi hona fuse en tur ani fuse om lo ma sela water pump ero ala nung thei thowa a off thei don lo thunga hemi fuse in na chung hi khol poi mo ho ku athunun bi ka wangin hemi fuse en thin tur ani hemi fuse a that poa anung thei lo ni chuan transformer thak te po angai thina transformer hi 750 milliampere ania 1 ampere noi chi noi deu chaw ni chu 12012 output line thum chuak chi amanga hei hi khoya po siama thak mai thei ani don bok ani tin na chunga apat poimo te po electronic servicing lampang dor chi chuanin siam thei vek tura ruwa man ani wangin har satna om lo tura ngai ani he kan product ML product hi min lo thei lar saka he mangtang kai tu an lo tam zel theinan min lo thei dar sak turin kanin ge na ni